Picture the age. Sana maging babae na ako. Kanta sa Big Outro, happy birthday. Happy birthday. Kanta sa outro, happy birthday. Happy birthday. Anthony. Si Ma'am Ben. Malanay na na. Sige na, Ma'am. Our Heavenly Father, we give thee thanks for this time that thou hast given us to gather together and celebrate the birthday of our friend Roy. We thank thee for the presence of this family and each one of us. We thank thee, Heavenly Father, for bringing us here safely, and this time we would like to give thee thanks for the food which we are about to eat. We thank thee for each one's contribution and the efforts of everyone making this day a special one for Roy. We pray that thou may bless this food, that it may nourish us and give us strength that we may continue to live happy and healthy. We also ask thee to give a special blessing for Roy, that may continue to enjoy his career and enjoy good health with his family and loved ones. This is our prayer in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Happy birthday to you. Lola, candle again. Wish. Sana maging girl ako. One, two, Ata! Girls. Ay, Iba tayo sa Big Outro. Tanawang oras ka. Ako na 5 minutes. Video na rin. Three. Oh, video. Babae, mangko. thank you. Bakit daw siya feeling lang? Video, mangkoy. Mga niya. Birthday niya. Celebrant. Birthday niya, bay. Birthday niya. Ikaw, isa may masulti ni mga sa Happy birthday. Muscleman, sige. YouTube na muna, Ugma. Claro. Mother ni sa celebrant and mother-in-law. Soon. Ching. What is your... Gutom na. Say, masultin mo about sa itong celebrant? Tagkaon, cake na lang. Matagkaon day? Ay, wala pa. Ay, akong wish ba kay maturukan ako kuan. Isa. Kanang kuan. Tanang, kasama na to. Sige. Kaya si Vita. 13 years old na jud ko. Oy! Oh! Kani. House. Kalitik na to. Akong wish kay para ka Wendell. Ayaw gabuto. Babae na ta siya. Ayaw gabuta sa. Yan na ba? Kani si Ma'am Jang? Yan. Si Ma'am Jang sa Lumay. Lagi? Di. Ay, nagulaw-ulaw man si Ma'am Jang. Ma'am Jang, harap sa kamera. Long week celebration nila Sige siya. na, make a wish for our celebrant. Wonderful opportunity. Yun lang. Iyag po tayo, grabe. Oh. Oy, kali. Ang Mr. Jimboy ng bayan. Sim, unsa may masulti ni mo, Sim? Ayaw totoo. Nice comment. Very good. Kani, ang Dadilicious ng bayan. Grabe nga kaon. May last party. Last party. Last party with ano ba, kulugan kay Okay. Oy. Itong lahat ng mga party. Kali. Kani si Ma'am Benny. Sige, ngit-ngit ma'am. Dirita. Grabe, nag-diet pa si mama na. Nag-diet pa si mama na. Very good, ma'am. Kani, ang mga dalaga. Ay, yan na. Murag bali akong nasugdan. Yan na. Mali day. Kani? Video na siya. Gusto tayo mong wish na eh. Okay, hapit na. Wish atong celebrant. Magkabalikan na kami ni Kani, og. Ana, wala siya. Say masulti ani. Amen. Ay, na-speechless. May wala. Ay, si Garfield. Si Garfield. Oh, hi. Say hi. Pila po din mo kaugalingon. Ay, ako may pinakalas. Happy na day.
Mapil sa ko, kailan? Pinapae pa. History na girlfriend eh. 5 minutes na, bay. Pre, lain na sa lamisa ba yun? Lihok. Murag kuhan. Sa lamisa. Birthday cake na siya. Kalimot ko istorya. Sa mukay. Ano ba? Hasta ngit-ngita, grabing JJ. Mala, si Wendel. Si Wendel ba? Murag inspirado kayo. Eh, gusto pa ako, good. Di kami Del, Nara ako din, o. Gamay ra kaya akong... inspirado yung siguro karon. Kana, wala pa nanood si Ma'am Jang, ana. Uy, 5 minutes naman. Di ba, 5 minutes naman, bay. Bili, pwede mo siya mumorder. Lapas na. Lapas na. Okay na. Lapas, okay na. Stop. Kasi stop.